大家好，我叫迪达尔海拉提，来自于新疆塔城地区歌舞团的。我知道这次咱们这节目是燃情家乡季，可能我并不然，普通话也不好，不过我用我自己的舞蹈，民歌乐器来展示给大家。我觉得我们还是感受到了那种来自家乡带来的风情。像这个舞蹈，我们今天就第一次看，这么柔情似水的。燃情不一定非要是那种热烈的。哎呦，你别看这个温柔的东西，这燃情燃得更猛，你知道吗？对，冯老师就怕温柔的，直击内心呐。谢谢老师，加油，迪达尔。Gurdigen orus kıza 16-17'ge kelgen kezi Қазаққа Duдар деген ғашық болып сондағы Мәриямның айтқан сөзі Дударайым тудым бір сен үшін тудым шіркін-ай дударайым Gül tuşu gülden arası bir Basına kamşat börek şarası büşür Dudaray gelir bolsan tezirek kel Şaman talasıp jür Dudarayım dudum bir sen üçün tudum şirkin-ay dudarayım dudum-ay Dudarayım dudum bir sen üçün tudum şirkin-ay dudarayım dudum-ay Dudarayım dudum bir sen üçün tudum şirkin-ay dudarayım dudum-ay 但我就是想问你最近嗓子是不舒服还是？有点扁桃体发炎。因为都能够听出来了，就是那个调，尤其在低音的时候，就是能感到你压着自己的那个嗓音呐，还有坐着唱是不是也有一点？他嗓子状态好的时候肯定没问题，就他能在他歌曲当中有很多地方能听出他嗓子不舒服。新疆和北京的气候不一样吧，我可能第一次来，到现在都嗓子干干的。他边弹着琴边唱歌，这个还是不容易的。不是对嗓子不一定有影响，但是他弹的同时在唱歌的话，这个肯定是需要一心两用的嘛。有难度。哈萨克的音乐是非常有魅力的，我也相信你一定会把歌会展示得更好啊。谢谢老师。抖音